Sensari ni cerita nya. Ya dan non dua di. Di Faranji Euro turati. Iya orang di Faranji Euro turati baru. Amerika turas Kanada turas Inggris untuk turas biasa. Berapa kalau lagi? Abu Euro karena kes harga ya satu adolescent kes itu berkata. Euro Singapura beraca tulisan. Aci na Ferrari asing pelagi dari kota tu biasa tu. Kisah tu Euro rakon immigration di World Cup bate namni badat dari bodane asing ruponi di luar dia. World Case dari case pura ko kabaca berkat. Diversity management tu pelagi ke murah dunia tu. Bari galas kat dia tu. Euro tu ada dia Faranji arke. Adi akan wajib tu arke dia. Kenapa baru bukan zaman? Senior sahaja yang kata itu banyak seperti TV. Eropa ke dogan TV, Eropa sasiwan yang kabu. Latihan Eropa ini dulu. Latihan itu diri tu anta ada. Pada semua itu kepada orang itu berada di TV jalan dulu. Latihan diri itu anta itu dulu. Karena di Amerika tiada mani di jalan mata Amsterdam tu. Yang kena anak be mana dulu? Awas ni kesan muka faktor runti, nak kosan ti kotor tani, arra walor tani, bayar tani, lupa kesan itu, udah tu kesan itu gamade, lain mau cakap mau gar aku, nanda jalan mau sakit, kau bawa gar udah sakit, sekalian nama tu Magmuli tak apa na bakal agar wang apa. Wajah dah mungkin kan itu dah rere itu. Anak tadi tu bukan aku. Karena di darah nabah tu kita itu kalau toma itu di sejarah kan. Berota nu kalau ramai pembicaraan. Orang asing yang kisah ini rabau ada race tu wajib ada pun askol tu saya nama parsi apa biaya jangan manitia menjadi dia pulang cara kita gotan yerot tu basu yerot kapsau terus mana ida kesi basu hamile kan aci kisah kabanu ini buddha tawatin Cara Buddha tahu, diba Buddha hamile kenya bayar ufasi cuana fi itu kalau toma kesat tumo gameyi hawas kana di hawas oromo gurguddo umrin turtani lubun turtani sekitar gun itu nama gamacis bolong lugi ka moisa rauga ka ne nama umri sa gutu kapso kana kes tore wan baye kes ugada baru saya ada ne uja besi Ayo kana nama kapso oromo abata mambe kufa ukesa kabaju kesa towas kesa cimse Dokter Bakala ni Eropa yo jan hawas Eropa yo mu Dokter Bakala matu mata ke kana maru amma ka abba satu ya because when it comes to community building Eropa kesa Dokter Bakala nam dursu juga itu manguddo takkana kana abbo takkana kana ukesa kabajun argu iya tentung gamade Raya le jira la tiun. Zaman फालतू कर रहा काम नहीं ले गया. zaman saya nak काम नहीं walwa karena akhirnya emosional. Mali mana mengenal pakai. Rawa bula bayi embe. Udah gini embe ni bayi jira cuba terus. Udah gini Facebook itu embe. Kacit tu ala karena mengkutu tak nyargun Muhammad Ahmad ka gak betul raka apne kamera tanah kan dipakai gawan Eropa dia. Luar gara turun le nuge sih jira. Luga mati Isinar bukiyat, tulis dia bukiyat, itu gamade. Rabbi galan ni agaw, warigam tu dekenya galan ni agaw. Sini bille galan ni agaw. Aku agar tani, egan hasa wa egale kana wawain hasa. Andinna hasa kumali enna hasa uttir hasa me itin gadiba kaise. Kuyo to muras dabrangka na Germany Faransa itu ahid tun hasa.
sila mobile lan kaatari na dhageettan jeetiin abdadha hedduun itti dabalu arramoo isin dhageeffatu wayyu carraa guddaa isin kenna yaadotan kakaasa dhageessanii jirtan yaadni an kaase tokko maali ummanni keenya biyyi keenya sababa lola kaabaa kibba bahaa dhihatti godhamaa jiruuti kumaatamaan dhumee jira dhumaas jira kumaatamaan hidhamee darramaa jira bayhanii galuu rakkisaa ta'ee jiraan jedhu sababa wal waraansaa kanaatiin lubbuun namaa gaagamu qofaa osoo hin taane diinagdeen hedduu miidhamuu isaatirraa kan ka'e namni nyaatee bulu daara bahu goojjoo jala galuu dhabaa jira baadiyyaa gammoojjii booranaatiif baaletti isin jechaa jiru finfinnee adaamaa basallaa keessatti isin jechaa jiru kana manidhaa soggan jiru erga manidhaa bahees hogganoota waliin jirruu fi qaamota adda addaa wajjin mari'adhee waan namni irra ga'e ummata Oromoo sabaaf sablammoota biyya sanii naannoo sanis balaa haga ammaa waggoota lamaan dabran kana keessa seenan irraa hamaan akka ittiin seenne yoo kan baraaruu barbaanne taate lola dhaabanii gara mareetti ceasefire irra ga'anii gara mareetti deebi'uun falli isa caalaa hin jiru mootummaan karaa doongoraa biyyaaf ummata keenya ibidda keessa buuse kanarraa deebi'uu qaba furmaanni jiru lolaan cafallaqanii dhiitanii deemuun mootummaas akka malee laaffisee jira ummatas biyyas akka malee miidhee waan jiru kana daran yoo deemne balaa hamaatti waan seennuuf lolli dhaabatee gara mariitti seenuu qabna mariin immoo marii fakkeessaa osoo hin taane marii haqa qabeessa ka rakkoolee madda rakkoolee root causes biyya kana keessatti lolli bifa kanaan dhoohee namni kumaatamaan akka dhumu akka buqqa'u godhe kuni miliyoonotaan akka buqqa'u godhe kuni karaa doongoraa ta'uu isaa amanuun gara nagayaatti dhufuu qaba yaada joorraayin dhiyeessaa ture kan bal'inaan dhageessanii jirtanii yaada kanarratti kaasuun silaa dubbiin xiyyeeffii oofti marii bal'aa eega bal'aa marii bal'aa uumee jira kana ittiin gammadaan I wanted to set agenda I set agenda agenda kanarratti sabni keenya mari'achuu qaba ummanni biyya keenya mari'achuu qaba kanaaf kalee deeggarta haasa'ee jira har'a immoo gaafii keessan hawaasa irraayis hirmaatota as keessa jiran irraayis dhaga'uun barbaada kan hin danda'u asumatti isin deebise kan hin dandeenye immoo bulfadheen itti yaadee marsaa itti aanutti waltajjii biraa irratti deebisa bilisa taatanii waan qalbii keessan keessa jiru akka gaafattaniif waltajjii isiniif hin banaa jechuudha kana qofaa miti sabaaf sablammoota keessa jiranis ቋንቋ የማትችሉ የሀገራችን ዜጎች ካላችሁ ወይም የሌላ ሀገር ነው የሚባለው የሌላ ሀገር ዜጋ የሀገራችን ተወላጆች ካላችሁ አንዱ አሁን እያደረግን ያለነው ውይይት ሀገራችን ባለፈው 2 ዓመታት የገባችበት አስከፊ የእርስ በርስ ጦርነት ወደማያባራ እልቂት ውድቀት የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ቀውስ እያስገባን ስለሆነ አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ በመቆም መንግስት በጦርነት መፍትሄ እንደማይመጣ በቲዮሪ ሳይሆን በተጨባጭ ራሱ ሞክሮ ስላየው ጦርነትን በማቆም ከሚፋለሙት ኃይሎች ጋር ቁጭ ብሎ መደራደር መወያየት ለዚህ ውጥንቅጥ ያደረሱንን ችግሮች አንትሮ በመውጣት መሄድ አለበት የሚል ሐሳብ አቅርቤ ሰፊ ውይይት እየተካሄደበት ነው ያለው ትላንት ወዲያ ባለፈው በኢንተርቪው ተናግሬዋለሁ በጀርመንም በፈረንሳይም እሱን ትንሽ ኤላቦሬት አድርጌ ተናግሬያለሁ ዛሬ ዋናው ዓላማ የማዳመጥ ነው ጥያቄዎች ተነስተዋል በመፈልገው ደረጃ ነው እየሄደ ያለው ውይይት አጀንዳ መፍጠር ነው የፈለግነው በድብብቆች ሳይሆን በግልጽ ውይይት መካሄድ አለበት የሀገራችን ህዝቦች መወያየት አለባቸው ከሚለው በመነሳት ነው የሄደበት
ስለዚህ ዛሬ ጥያቄያችሁን ሐሳባችሁን በተረጋጋ መልኩ አቅርቡ። የሚቻለው መልሳለሁ፣ የማይቻለውን ደግሞ ቋጥሬ ተኝቼበት ከባልደረቦቼ ጋር ተወያይቼበት በሚቀጥለው ስቴጅ ላይ እመልሳለሁ። አመሰግናለሁ። ወልተጂ ነማ ከሰን ከናዋሳ ገለቶማ